kita tumuan ni Espiritu Ama tangala ni godang na asa ni dalahan tangala no otik na asa ni tinggalhon jadi otik na ng godang balas marhamat yang dia so ni mahata siyan kami utika siya ika sa luhut na tumuan ni Espiritu Ama Tuhan aku pada pateleo na lot tibati sira do lot jadi Nungados rohanami dohot angka anggota akan naong milihon ni kakaoma na ni Jalona Tikyon. Jadi dihamuha sumuton so tumadong pakurangina di rohamuna tumpe songoni di patupa akan kita sa punguan na jula-jula. Jadi
Kamurotu Kapung Baru Patakason. Manang na adong kesilapan, manang na kurang di jumlah, manang di dia peanon na adong pakurangin na di rohamuna. Jadi songoni mah hata siya kami siyan jula-jula na ni huton ni akangon. Lihat na. Jula-jula ini di nama. Hindi ma. Di piga sa wadahanan no. Jula-jula hepeng, jula-jula jagat, jula-jula minyak mak. Jadi amang guru opo karina doli. Dison amang guru jong dohani rodohani jong dison nuai ima punguan ni toga sinaga guru bebere na adong di Sungai Bulon sekitarnya. Yang amang guru mulona bindoto adong do somon sada ina adong do lumun ni roha memang alana moru mahape sada ina siang tonga-tonga di Pumuatta. Jadi angguet tonga mangguru wah mabenon mga sumuli itu harus kina mangguru yan malu paro kami do mangguru nasa lelingon termasuk maaw tulang na pusong nuayang na makatahonon manang nakituay ni Pumuatta nasa lelingon na mangguru yung matay na dikit do amang guru nang ihutot segala Pumuat segala narong berkaitan numarga Tuhan muna selalu ruangkat ketinggalan. Jadi alanya amang guru diharoro namin wae unang maaladung marujung jumolo di alat Tuhatta na puro namin sa tunga-tunga ni keluarga muna unang maalanyon amang guru gabi adong gali ni roham nangihuton at kapumuan. Bayang masungon na sa lilingon amang guru na pinarohahon ni Pumuatta rajin ni roham doho semangat ni roham amang guru ate. Jadi obat tu siya amang guru ala adong do tapatupan wae anggaran ni Pumuatta tu gasinaga guru doho kibebere ba otik manang na sadian non amang guru hitaro na patupahoni jana hitaro na kami ibar sa umadong iwodong ayon untuk manarita mo kita kadalang so ni majong pangalahon natin ini so ni mali live ko karina lae mga boto kami be ditikyon binong dumolo di alat Tuhatta iman iboto namin dongan sa Pumuatta mo rumah hape bilang-bilang ni Pumuatta hape sorong sobiga kita kumparan na po keciladapangan nanong di sekitarnya alipos doa ko nilai ko Boy do kalau mau saluk naon segala hubungan matanya yang lain aku anggaran dasar orang naon kami paling utama di tadi ale sampai dilalat do ita sampai naon di Pumuatta nuaing berduka hamuna kami pe doa sabunga muna doa berduga alani sebar tu sadani rohatta witan sabungan jala hamudo tong sada dong aku nagali benurus di Pumuatta anggaran nang tuan ni Pumuatta tung untuk susah dia dolai kalau tung pasatai penon anggaran dasar nang dituntun di Pumuatta asa dohonong matong sona hidup situ tua titik menanti nau bagulang nang bolang guna kalau tung pesoni anggaran dasar songat karangan di bunga siap Pumuatta Pumuatta Asi marwani Tuhatta saya godak ma dudukin asli ma duduk sorry ma ada siapa Yeah.
salah dosa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga pada saat hari ini kita masih dapat berkumpul di halaman ini. Bu, kami sangat kehilangan seseorang, Bu. Kami tahu bahwa adalah orang baik. Kami juga ikut kehilangan. Selamat jalanlah buat Bu, selamat tinggallah buat kami, dan buat Amang Boru juga. Semoga Amang Boru diberi kesabaran, ketabahan. Semoga Amang Boru juga dapat penghiburan dari Tuhan. Dan penyakit dan semua penyakit Boy ini sudah sembuh. Udah nggak dirasakan Boy ini lagi sakitnya Amang Boru. Udah capek juga Amang Boru membawa Boy ini kemana-mana. Semoga kita juga mengikhlaskan kepergian Boy ini. Semoga Boy ini tenang di alam sana dan diterima di sisi kanan Tuhan. Dan buat semua keluarga, buat abangku dan kakak-kakakku, semoga kakak dan abang meninggalkan sosok seorang ibu yang baik. Semoga orang kakak dan abang dapat meniru kebaikan Boy ini. Karena semua orang juga tahu Boy ini sangat baik dimanapun. Dan orang kakak sama abang juga sering memperhatikan Amang Boru ini. Karena setelah kalian juga akan pulang ke tempat kalian masing-masing, Amang Boru ini juga sendirian, sering-seringlah berkomunikasi. Berilah penghiburan melalui komunikasi buat Amang Boru ini. Biarlah Amang Boru ini sehat-sehat. Hanya itulah sepatah kata dari kami, mudah-mudahan aku selesai dulu. Jadi suasana malam di hamunan raja dan suatu markas itu hak. Nak ini di nomor sada di roha laki napa sugulung naruh di komplekot. Terlalu mau di naikku. Kusong ini beda na bino pinasaan na sida si berubah lagu pujian. Siya Tuhan tawatung ngamak mengopi tasaluhun na tangyang munai. Terlalu mau beli anak komuna, kami anak komuna narung di hutawan. Lai, terlalu mau beli hamuna keluarga besar. Di sana di pagumuna sida songon, siluan sida. Tukso sadia be na pinoto na sida asal hono masongon haka ni na matua titina tinoba mahodong malangkula so ni na wali batu panak poso bulung siya sa ramon tuwa tadi batama na makohi pasu-pasu Di Yerusalem di rumah Bapa Maha Mulia, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu bersama bersamanya. Aku kota tataman di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapanku, tujuan hidup, kau hidup
sudah tuh kamu sudah buat mami pasal tahu mak Olimpia rumah ketua Olimpia rumah ketua. Jadi mula teman di hamuna rajanya Sultan. Sialan opsi kumatuk nang bahan manolati hamuna kini tu kasaluhna akan apa sebulung do parna do kas jula-jula. Sok-sok nang di hamuna kuliah tetangga. Hagabipe pasaron nauli gemi cita kasih do GPDI pinasama atau tunasida. Kalau bersibuk kami abang benar. Kalai sena sibuk ngesok kami bayu di dua carau. Beri kami ngeluja ham, ada. Bakar modum, luja. Kalai dong sautik si pasal atau nabi tu ham. Ulau nak kana sono sasit tongna ulau jalak batak nana biasa. Kalau beri kami na sibuk ulau nong saya nerudu. Soalan ni gudang dijolma, soalan ni gudang nyaka borong hula-hula. Beri kami lah kurang saling pengertian doang. Jadi di mobil pesan kami itu pinopar ni na burunan yona deh. Kamu akan di Pangaratoan, di Pangaratoan pe kamu ikut dengan doamu merada. Hidup. Jadi dengan nami, kami nak individu kami dua cara usaha kali. Isot Tuhan. Jara seorang kata nami mah berbudi Tuhanmu. Nah orang isi kopi, kasih kopi mumai. Meruhalak nabi jab. Rekaman yang kena kurang anak kani, terbodoh dievaluasi. Asalnya terulang, kau ada namanya. Nailah kita. Ada. Jadi kami setengah-tengah di kuliah, turun kami, ala tabuat do, na burung, tu mana pasal bitmu, na tu si kalang tu perbadan, bah, turun kami dia mu sehat-sehat kamu di dalam. Tapi masih kami amang, dia mu amang burung kami ada, bukarina, ala saya dengan anon ikut pusat tu dia kami mesti, aturan nak kau dah semua. Jadi si orang kami nak kanin. Dihamu aka bau punami ate. Asada kota pasu-pasu hamu saya ada dukun Cina. Gambaran ini aku macari. Mabiar punya bata itu. Ayah sasur sering Indonesia undang nama berkata dan semua biar itu dia bata. Akhirnya mago. Jadi mabiar itu dia bata. Maksudnya mabiar dia bata baik persikat Tuhan ninggul. Hata di pasu-pasu doang nami setengah-tengah ni huria, duhut nomor rata, dibis bisa nijabu, duhut nomor rata. Harap duduk di hati di bata, nama tak pasu-pasu. Amin. Amin. Itu. Jadi semua ni majuan lagi. Asa, bergain nanti yang rumah, bergamat yang semua. Ngagabin, sama dua, napuro. Bukan dia mahu kena parana posuan. Amin. Asa. Napurat tano-tano ranking masih rangkongan berada pada udau kodita mas tongkoman sa ni sulu masa mati botian mengasah di patu paham ulang persor matuan naburu nami dua setikiau di pudian ni sah mahamu ti pakai biar tu perasa so ini masa kami amang iya kasar dah oleh itu jadi haripi oleh itu madi harorong una pangulan di hurian semua ni dok kemudian dok kinamang. Kalau tu kalau kahurangan nami, totong tanya aku kamu hanya bang. Asal dia tu karena neng roh di perpisu di bata, mari di kombina tu berbeda. Kalau kamu sami musim mangi dohon di neng roh hanya nor, mana roh di namor, tu mana di pasoi totong tanya aku kamu hami. Asal hipas sami bohak, siang 2 tahun tu boleh di pasoi, jangan hipas sami mulak siap boleh di pasoi 2 tahun. Asal roh kita. Aka nama doa sahut ada na sahuria masih amin nanti bapak ibu nami atau bang pengguna di huria nami mau lihat mati haroronguna tukolokannya mau lihat jadi dalam nami lahu mandok mau lihat molo tu songoni penora jadi kita ngamar soba dalam nami mandok mau lihat itu hamu dada ala di hurik nami dengan Islam itu di pera tolak di gugu nami jadi masih tanya ngamahita bang asa oras kamu oras nami songoni mahata siap kami jadi di hamuna amang boru nami
di naneng Roma pangulan di Huria, ima Huria tetangga, HKBP Parsoran Nauli, Meteoris Cinta Kasih, Dohot GPDI. Ini memang di GPDI. Oh dua HKBP Parsoran Nauli, Dohot Meteoris Cinta Kasih, mengarani Mahmud. Jadi dia upar musik lagi. Gabe. Rona mah lauhan manok mau lihat itu pangulan dengan baik damang mah dalam Yesus kita bersaudara. Wah, pariban. Tanggol na pinggol ni Hira. Tanggol na marpariban. Kuliang kami patikiran Tuhan. Ibigay ko, pariban. Siyan mo ko. Wah, kami jalan. Saudi dengan narima sebagai songon harta pertinggal mentuakan namion. Akan dia di sada harta kita sudah mulai ada matutuh di Tuhan. Siala buru dilihat kita sedarion kali pason dina mga dobi di parmontik ni akan tahu gatung lo aja tuh abangon pabubuan ang kamon marubat da sa tolak na alay ibu hora tutu ikonido iba Tuhan ini semua katanya itu tuh ikut persirangan na sinirang yang mati do abangon dihuwa bang ako pinang pula malo makatayang gimon sila magulang hata nakaningan heratong do isubik na ng sinuhunok ko o tingpion hatak ko na bang nong lengkap may halana magulang na nakaningan tukpesongon ni dudu abang tangra tehodo akamon so tugay magdili roham abang ingot martamiyang ingot Tuhani segala sesuatunya dibayan sungonon coba dua bang na memang nasanggup doa bang mancaloy do madalani rumah niya bang kay kelas sama kamon asa tulus di perjalanan na asa horas kita na tininggal honna lihat tuwa di hatahi pason lumobi dia bang hasihaton o pacani umur asam giat boy kayo juturan ni paupu saat tunajulon narion otik susah dia hatat ko na bang ba ima singkot ni hata siya kami paribang mo bang sa luhod na maliati ina mga pariban kuya maliati ma ihamu pariban namin toho matulong hita
Tinggallah Pariban, Atan. Oke. Iya, nak rokok ini apa ini? Ya, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, berkatnya di mana orang kita sahat melekat tuleraja asa sahaton kita sita di rohan lagi pasahat melekat tuleraja asa sahaton kita sita di rohan Sita di rohan ala di pasah melekat lewatan sahat di selu saya sahabat berdua dengan orang Di jujurmu nak tersama dia namang baru. Mau lihat Maharaja ni hutah. Raja nami raja di hula-hula sinaga do tulang nami sosoni lang raja ni wasa mutalan di bawa nami dia karare nong satu dari saja yoma kita pasti kopor ulau ada parsaru metuaun di ima daina nong di mulu merujuk mulun kalau pakila lauk kami dulu masih kop selalu ulau ni ada di dia hari saja dia hari nauli dia hari nanti kanon laus disoma pasaran nami ada pangujungi diamu raja di hula-hula nabi do tulang nabi sok sonilan raja di doa sahutan nabi imalak lakna ima unukna ima hatana ima di doa raja nabi mulia tema di bawah ni raja yang mamburu nabi berkasih Tuhan pak di gaza pak di pora anak raja namu jalan seputar roha dinong sipul uloto adat pasar moto ni naporu nami das di bawah kamu Tuhan ibu dah umar kesinagan di tulang mu umar kesagala ron nenggulan pasal atau mu masawan sopan humuna marhitio di uka hubung nina poro nami tuhami marga sinaga boleh ati mamang boro di bawah mi ada orang sok kami hubung nina poro nami pasah macam kucing emang boro iya pasah kan kita lawang kahubung terjadi kucing di hita loh. Kucing dihubungi pasal macam Bang Boro. Iya lihat itu langkah. Iya. Dia maju. Tong dono bola ku satu angat hamune. Iya. Kopokna di hamang kucing di hali loh. Jadi kusinai asal tong mesti mertutu hubung ni nampu Amang Boro nami mersugut. Alana mersugut sama dia Amang Boro nami on. Marga segala do nenggole do mau kau apa masih kucing mulak betul masih mau ya iya asal rupa satu musik kucing itu marga segala mau gak diriku jadi mulai hati mamang baru hati balgado isi hubung di nampuru namion isi do masna isi do ewese peranggunan isi do nang korbona
Pasa amang baru kuma uka hubung nina baru nami mau lihatin mama raja nami nanti kos dihatami tulang narasa pasari do yang godei nama berhiti-hiti buda luhut pengajari om do berhiti-hiti panjang tulang memang naradu jala dapat do yang godei namanya ini mau lihatin lagi tulang ini nama gada alani jesna do alani jesna memang ina mah hukum di dainangol di tujuh di guluna di tulas marohama itu lah pas mau lihat deh pas las berewo mah pas atoran non buat iya iya buat mah kaberenan di iberenan do tamu itu do tamu le iya saya dibaca lomba itu teh iya tulang mah iya iya mau lihatin mah dia murah iya las maroham tulang oke jadi lama coba waktu baru nami iya iya raja ya oke makilala no kami tong dak pola korak kami sada-sada iya mah ini mah bariban ini do bariban jalan homo kalay nami bariban nami bariban iya iya ini sila dari mah oke odos nih oke iya jadi iya dong sahuta muna las marohama ke amang iya raja nami raja dong sahuta mau lihatin mau lihatin mah dia mau markasi toha so nauro nakaning une ulo ni parsormo itu ni na koronamion pina une di raja di parhatamu do kasahutamu baik lo kasah tu raja parhatamu nai dan makna sama dia be gorahonan ni marga sinaga ko hamu panuturin marga setoha iya apa residuli marga segala hot nenggola iya gabi aku nauras ala dua hita sabtulang tuhamnya ang giduli nami marga nenggola dus tahita ba ala nahita no ay manjalo diba sa tikyon ang kunajalo kuka hubung ang gidulita do sinaga do siol do dihita teh iya jadi soni mamang buru mula kami tulang muna ng dison marga sagala doho nenggola toho na king jalo akka tulang mo mang nahula-hula mo ka hubungin na buru na yon alaya la mangulo dute amang buru nami nahupukus kami do siol magwarna di kami alani amang buru tulang do kami nang dison ilo akan itu dua rumah doko na yarak kuboto na sepata bingung kau sebulan lagi napa pas ini tulang sebulan lagi bidi dia naruh aku di sepata ale ada tido pernah sebulan lagi alani maksud tu di sini unang get tamu tutulang osor halapu asa hidup na dua da jora-jora di na male dede di na buto alani molo dingkat di kamu tuhami tulang muna marga sagala do neng bulan lam dingkat nama targulong ko to kan ro ina tutulang direk mandon ona omak koni naro isuk-isuki doro sa sidikalang olang mangulah-ulah to salakna anggo kesehatan nudang bubi niya aliw mabere kamu inoko pengorbanan na sa dia tuhamu sa lubnang kabire na alani dihamu bere nami si toha dak pola martorta hami song nilo isinaga king ala ulo ihami dasiol lo dihami haduan do han martorta song nilo isinaga di molo tuppe song dia sega jak mamurni nyon amang buru nami bere nami on isido ka hami na martorta jadi bohamang buru
molosya kami tulang ala dua haki tulang di sonman mula marpangido perjolo mana perjolo perpudi mangkona pertogi alahan menang na di jolo tulang muna sagala ako bang idulina di son marga ng gulat perjolo mazo dosiol beliap tuang idulina tulang na ba? Okay, tulang. Abe nang gumabugtak polo ay Jumaniyo. Oma tulang dosihol manang bisa nagajang. Posorham. Anong lo berem? Nga nagsita hidup tanang buate. Oke. Iya. Opung namanya. Opung. Iya. Oke ya. Saya siap masuk dia. Oke betul. Iya opungnya. Iya. Jalan oh iya. Jadi, lima, eta Pak. Iya. Ya muna tulang. Ya. Iya, hok. Minggulan. Las noro nami tulang di Aroromon. Iya. Mau lebih sorope nabui. Aturan muna tulang deh. Bidahami, kamu marsi peringirikan. Jadi lasong lima diho amang boro. Nauli basah baru biginak kaningan jaka hatan jaka nama dok, nabur judo, naboroku, nabur judo amang boroku. Dihabur jomi amang boro, dokter boru. Ditang itu hado, dinggado ulo persarmo tuani naboroku apa detikyon. Agia matong kita nami to mata debata dia mamborokku dilutuan mariho sabab niroha do pikir di pikiran asa totong di bagas sabab niroha amang borokku di nama mangeti huton aka goparamu dohot di habalau mon abalitikyon asa dapok masong didok di nama natua di nama borokku asa dor haduka tugu-tugu loku ador hatiti tugu-tugu di horbo penggeng sormatua moho amang boru patugu-tugu di pahapu sahat matok kutu namar nini sahat matu namar nono jadilah songoni madi hamu naturu berenami ibaparan nina boru nami songona uruk nakaningan sadama hamu songot dia dainiai unang dua songot daini tuang pagi dua nami di pasar rumah tuan nina boru nami unang arok kamu natulu masih tarik doringna ate ima pagi dua nami asa totong madi pasu-pasu tuha tong akan yang ulah di tangan mona danak ibu-ibu rumah godang nang di dia umupe akan nama ulah sudah muna saya totong ma di pasu-pasu Tuhan apa masangan hidok ni nama tua asa balgai na batu di rumah ubal gama batu di sopo nungagabi na baroko pangidon nami to amat taribata unggabi hamma mo kagoporan na naposa jadi ni napopo nakanahut hatanahuli hatanadinggan lasawani ma di hamurajan ilong asahutan yang mangboro nami nang dihamu kana mardongat tubuh nang sudi dia kana marhorong ni roha mala te gudang do di pasat nasor roha nami sian hula-hula ni amang boro nami margas sitohang agia matuhata mabalos dia kapampeh nam nunai lam di bergo gitu hatta mamudina maulon ada tahabata kota jadi ne bapun hatana uli hatana ning dan tuhamu keluarga besar margas sitohang asati komen yang giring-gir bulung nai rata-rata pasugabi na pinasa ni hula mudo akan atorok kamu keluarga besar marga setohang napa saut pema amat tanamar tua di bata ulahon nami masakon didok di nama tua asa nang 10 pitu mati cuma di 10 lalu pasugabi na pinasa na di tuamu marga setohang apo hamu tong jalabuan hamu hot martong ani jamu asa tuntuman na diurti-tio man nalote pasugabi na pinasa na di tuamu seunang mamuya seunang mamusi sa sulu selamat butin ni tigras lunga saat pulau pasar buat ni napor nami apalatikyon sauru mehton gabian jalah horas-horas ima song hata pangapuan apu hamu manauli apu hamu jadi ope di kamunan yang sudah dengan pota makana oleh karena mau lihat gudang di salungna papahelam muna dinam pirasa muna tuhami mari dede kahata mari dede ka panuturion doon akka namar pardumut bisi di aret naung taulahon di pasar rumah tuan ni natulang nami di bagasan tikyon daung boy hubalosane amang inang akat tulang opung saluhuna akan ang pirasa muna tuhami kolantang yang do boy sompaw kami tutu hatai asalam di pasu-pasu Tuhan saluhuna akan yang nilai tamu nabe do ilir nang ipason gajang ni umur asa tutong boy hamu nalaho gajah si gajang umur
maniroy kami sa luhod ng kabilong parmuni tulang na yon. Ahapin na nilito ang muna itong di pasukasutuhan. Unang lupa mo ang katulang, akaw po, mabuo kami sa luhod ng bilong parmuni daon, ditangang muna. Asal itong sisada, pagdawag kami, sisada sa udok-udulok ng turun, diyan at itong, kardami sorak kami sa luhod na. Wala nido na karang na boy, mula nung bigitan nga tayo muli ate, masatom namin robe. Kalay, walang hataha muli ako ini, mana boy, masat kami. So, ngon dari naskirohanan, bisa luhod na namin, pinayang muna ito kami. So, ni manang dihamunan ka, natutuan ni hutan namin, doon akan nasokoran kami sa luhod na namak kaulong namin. So, ni manang boy, masat kami, hataha muli ito namin, mula ate man ito at mula ate manang bihita. Budi man. Muli ate. Naulihat ka na din yan. Pag-ulibyo muna, marhiti-hiti guguro, marhiti-hiti materi. Nagsoni marhiti-hiti panilo yung katapulo at hata naulog. Jala, laos, di hata pangapuo mo. Ilaw sa puno namin naulihat ka na din. At tupinay na duto, yung na lote. Kahatapuda, kahata nauli, marhiti-hiti kaniyang doon. At ang nilibatan ng pinasako na sa unang mamuga, unang mamose. Matututi sa unin hata pangapos na kami nung ito, apo mabak ka ulit ka na din. Jadi sa matuhita bona hasuhuton wah dihita termobi nang di udah nasian bona pasuki kita mama sada hata meda ada ya bang gabe akupnya orasma di parpungota di bagasan partikian wain patut jala tamado hita parjulu madok moliate mamata pardega basai ala di bagasan kahipasar dohita ina mamuka ulaun adat parsaur matuon ni akang buru nami di son di bagasan lasni roha di bagasan kahipasar dohita salutna hido tutu saat maapartikian wain kuhami bona ni hasuluton mengapu kata nauli kata nadinggan dan mobi na di pasahat ni hula-hula nami marga sinaga tulang nami sagala dohot nenggolan dohot horong ni hula-hula nami salutna dohot siat dohat sahutan nami na di dohotan ni abang nami di hutaon nang diamat taraja dohot inatta suripada nakoso gulung saluhut na tahe na makaholongi hami di bagasan partikian wain parjulu dohonon nami ma tuabang nami panuturi julot ta sadarion abang muliate dohonon nami tuhamu ala dilihat kamu dorohamuna laho manuturi ulot ta sadarion jala di bagasan lasni roha dohita mangulahon hami pe abang molo adong pe na hurang lobi di pangalakkan nami di pakuling nami mang di pabenan nami maradok pun lot ta sadarion kami petong madok minta maaf ma di hamu abang nami selaku panuturi dulu ta sadarion hatani natutuan do nami balitang mapagay bitu mundalus taduan arita magabe hita na madongat tubu ala nung atakas kita masih paluluan suang-suang nang di hamu dongas sahutan nami hido tutu didok na tua-tua jonok partubu jonokado parbudul hamudo dongan ni abang nami di son diulaon las niroha terlumubi matahe diulaon arsak niroha si songonon atong hami pe mandong oleh ate ma tu hamudo ngat sahutan nami salutna do na tua-tua niuta do pemerintah setempat narong di utaon ala totong do di payu tamu mulai di acara ta nakbari saat tu sadarion di bagasan panuturi oksek kamu sanggiat matutu debata na manungani hita di bagasan kahipasok kita mamulaw na kasulota jala sanggiat ma debata na manungani hita manang gidia pe hita maringanan kami pe madok tu hamu amang na tua-tua Yaka pabenan nami poparan ni talumubi nang di poparan ni akang guru nami son maladong na hurang lobi maradopok kamu raja di donga sautan nami atas nama keluarga besar si Tohang madok minta maaf matong tuhamu raja ni donga sautan nami tong madonon nami balitang mapagabis gunadol staduan
Arita magawe hita na mardongas sahuta ala nung atakas ita salut na mati babu. Mulai tema sosoni soba nami tu hamu hula-hula nami sinaga dohot tulang nami sagala dohot nainggulan di hula-hula nami nang di tulang nami. Mulai tema tulang bisa luhut pasu-pasu dohot bisa luhut pabenang muna tu hami sanggia matutu amata perdengan basa martingahi asa sahat akka pangiduan ni sita-sita ni rohata di pasahat tu abang namion nama dohot akka paparanna salutna sanggia matutu tuhata nama ngaleon akka pasu-pasu na ditongani keluarga nasida manang di dia penasida maringanan ditano perserakani tanya tulang dohot hula-hula nami asa totok kami diramoti Tuhan song-songni nang ditulang dohot hula-hula nami salutna Tuhan ma na madongani hamu jadi dohonan nami ma ditulang dohot nak tulang dohot di hula-hula nami salutna namun cuma di 10 pitu ma cuma di 10 lalu hata nauli hata nedengga di pasar tamu apa yang nami ma martongan di jago Alison isan jalan hubungi rohami dohot hormat dihingkatkan hite-hite kuarni de bata amat dohoto de permatian amen di doh Tuhan Yesus Kristus abudo haheo doh hangoluan nama ngolu doh nabursea dia nang pemate ibana jalaganu nama ngolu jola nabursea dia nasatu kamate ibana saleling mitlingna martanian mereka. Ale Tuhan debata amanami na di banwa kijang naso marmula naso marujung doho jalan naso olo do suda angko akka taonmu alay lamoru lam suda do buhang nami di tanoon jala hatok do hami lausal pusian kasyanganon tak kaswi lalahani ipaiday dengan nami naung sinumi tuari nasora sudei nunga salpu koluna di tanoon nunga ditinggal ho sudei na pinarmal nai sai paimot mahami dihasusuda ni buhang nami sai paruhay mahami mamilani akka ari-ari nami asa dapot ang rohan na bisukam ang dia tersumbul hami mamikiri ujung nilak kanami siya panahon pahot habersyon nami tuho asa marhiras niro hami museng maninggal hangpat damulanon laho mandakutok ko uhud say asin arohan taatap apuli parkukuy sudio na tinarikot ni dongan namin ng mateon at kadongan na at katordong na rodi sudio at kanasawhot to ibana
asa unang mandiri na sida di arsat ni rohan na sida sa ilantay ti jala tumuluhan ang suretiho asa lang malungkot kami di inganan nasonang na dilabumi na pinadiri ni Tuhan Yesus Kristus di kami. Amin. Kuhan ako ni Rohan, kuhan na sa Rumatuan, diha mo sa lahok na ama namin, ina namin, keluarga ni Inang Opong Rafael Bolu Sinagawan, Pagdorang Debata, Datuk mga buli Rohata, Dinaong Jumolo Laka, Inangon Mandanot Tutuhanta, Rom Bidu Onom ayat 27 ay umpa tinuhor ni dosa do amatian alay basa-basa ni debatado amuluan sa liling-liling na marhite-hite Kristus Jesus Tuhan ay umpa tinuhor ni dosa do amatian alay basa-basa ni debatado amuluan sa liling-liling na marhite-hite Kristus Jesus Tuhan ini masalah dilihamu sa luhut keluarga na dininggalan ni naman malahuwerin na nakin kuyaw noon nagalagi diulaw na pagpuli nakin ang dorang sumasok kuriya sa pamerengan ni nakatko sinalalot ko tumatserolong baruhang muna pinaman itu tahe kolong baruhang muna iya. Jadi bos rohaku tolong ni rohamu naik manaduk putih nangong marsiho totong terlalu mobil ala adong toke ala amat tadison amang sitohan Opong Rafael Doli anggo inangong kabar tu kata surati bunga marujung jalan boy be mangulu anggo dia jolmang nunga seorang nunga dan biaya inanape akasahit akan naberhit di tanoon tinggal hita nama jalango hamatean nama titibido ibarat antrian siapa saja akan mendapat giliran masing-masing Bartuama inangon ala UGD saat tunosor natua dalam orang marumur inangon 55 tahun nunga jupang di ibana songa tu halana potai ulawan adat parsar nagona si halasan ni keluarga dui terlumobi di hawa kaya nakonna nunga jolo masot di pasok B berumah tangga B hamu anak dohot boru ibe asa marusumono nunga mapahopu inangok sak kamu anak dohot boru jadi na pinasok-pasok ni debatado inangong amaliloa sa tunasor matua songoni manang diho aman Opong Rafael Doli nasalilingon aman mo na matsihutagda ala proaktif mo amang di gereja sebagai ketua pembangunan doon para tahun Ihuria jadi saliling martuga sa di Huria tahun Numobi ni Huria Sosialo tumat say kurjudo huwereng aman mga lehoroha tutonga-tonga ni Huriai tao na marhamansa jala marhuwaso di atas sa luhut si boto sa luhut jala si parmulumudu sa luhut tatkasdo di idaho Tuhan siyang habangsa hagadyong parkuman nami dia palatikyon tinajongcok kami nuain Tuhan di bumi alamanon maka liangi bake ni inanami Opong Rafael Bolu naung jumolo marujung mulu siapa noon dan tagamon suhabot jalamar sakrohani saluhut keluarga na tinarikon ni inamon akadonganna sisolhotna ale-alena
Tarlumo bima amanami opung rapai luli rakdo akayana konda. Alebos deruhanami dihatang. Mertua do akar atamar sakro. Aisyah pula do nasida. Atong Tuhan di botoho do asak nirohanami dia pala ikiam. Naung saur matua dainam natuatuaon mahupadu-padu pamion. Abu-abu lima saluhut keluarga na pinadikon ni dainamon. Tuhut pasungkul maturuhan nami saluhut na napumudi nga nanon. Pabuwa ng habi pesaluhut na ikon marujung do siya tanaon. Asa humarabihawi diri nami Tuhan managam di hawarodi. Asa humuduhani magdalani dalam ni marunani nomor hasitongan dalam menhabadiawan obat tulungan ni Tuhan. Obat informasi ni keluarga Tuhan taruh nonton buano ni keluarga do bakit dinanganon tusubul pegagan laho disuatan asih maruhang Tuhan di saluhun keluarga ng rombongan ng mabuang bakit dinanganon Oma na mga rango di saluhun dumodi subir na mga mubihon kendaraan asa daw Tuhan at kaparmaraan abad-abad ng tayo na sukat na roman sa maninang huriya keluarga na mamumuno mo haroon na sila di bagasan hahipason na sila Tuhan dinalahorap doon keluarga siya tunga-tungan inga nanon manuhaton bakit ni inanagay sadaryon manipatuhan nung adipaturo mahasuhutonon marga sitohan tulaon adat paksarong matwani dainan natutong posrohan nami nagabi pangunsyon pasangamo di guar mo Tuhan ulam nami dalagabi apul-apul guguma di salur keluarga na patupahusa alay itong nolojupat ko Tuhan at kahahurangan di ulaw nami Parlumobi ulaw sa daryo marpamuati maruham Tuhan ingot mahami alani dinggan ni basam doon ni asi ni rohan upa saat kami daging kohokon din namin Tuhan Parlumobi keluarga nami sa tonga-tonga di huriamin na tonga di bagas na kung niro ako lang ako pumapal si Mama asa homa Tuhan na mga puli jala na masu-masu na sila jala mga lusilas ni roha sikat asak ni roha na sida sa naryon tuchuluan naryo jala mga Tuhan tangyang ilit-ilit namin marhite-hite anak mo Jesus Kristus Tuhan namin Amen. Krishna Guru Sinaga Manangkot Pumrakal Guru Sai Gerahuti Tuhan Devatama Lahorua Dohok Lahorungot Olan Ilan Rodi Sawiling ni Bilin Amin Ketujuan Salam Para